Patani mahambur banih di ladang. Sapalih banih gugur di pinggir jalan lalu terjajak urang. Wan dipatuk burung. Sapalih gugur di batu-batu, banih itu tumbuh lalu layu karena tanahnya kadada banyu. Sapalih gugur di rumput baduri. Tapi rumput baduri nang manang. Sisanya gugur di tanah subur. Tumbuh hai, lalu babuah 100 kali lipat. Guru, napa garang maksud kisah pian tadi? Ikam diberi pengetahuan mengenai kayak apa Allah memerintah. Tapi gasan yang lain dilajari lawan kisah aja. Mendengar tapi kada paham. Ini nah arti kisah tadi. Banih nang itu firman Allah. Nang tagugur di jalan tadi, urang nang mendangarakan. Tapi iblis mencungul wan merampas firman tadi supaya urang tu kada percaya wan kada masuk surga. Banih nang gugur di babatuan, urang nang mendengar wan menerimanya. Tapi kada baakar. Percaya satu mata haja. Pas godaan datang, inya murtad. Nang tagugur di rumput baduri itu, urang nang mendengar. Tapi dikalahkan ulih kenikmatan wan kasusahan dunia. Makanya kada babuah. Nang gugur di tanah subur itu, urang nang mendengar firman, wan menaatinya. Tumbuh sampai babuah.